Seyala pirozbahiye dinav kavilande. Fermandar hatin kuştin, barege hatin verankirin, sameni di çaleke deye. Le disaci serkeftin. Di demekede ku ezmanin irane hinci dibin kontrola arteşa İsrail'de, u denge tekinanci Tehran, heta Isfahane mirovanci hevedirevine, medyaya devlete ya komara İslami bi beşermi behsa serkeftine dike, u pirozbahiyek sembolik lidar dihe. Rastit işteki dine. Nezikisi fermandaren paye bilindin hezen çekdar hatine kuştin. Zedetiri sedu çil fermandaren navin di erişen hevaiyen rastin İsrail'de hatine kuştin. Bistudu pispor uzanyaren navokiyen kudi projeye çeken navokiyen komara İslami'de beşdarbun hatine hedef girtin kuştin. Radaru baregehen neçireyen heza hevai bi tevahi hatine verankirin. Tesisen navokiyen giringli Fordo, Natanz, Arak u İsfahane hatine verankirin. Vedaret sıfıra bir pratik evinde buye, u polisen fetihe edi tunene. Bisedan baregehen besiçu baregehen tepeser kirina bajari bi tevahi hatine hilveşandin. Baregehen serekeyen ERGC'yen teröristli Tehran, Kereç, Meşer Ahvaz, u derdora demavende hatine verankirin. Şameneyi hain di bedengi u nepenitiye de, di bunkera hweya bin erdede swe vedişere u nevere biaksive. Cenazeyen fermandaren spah pastaren irane hinne hatine veşartin u besebriya malbatan jibo ditina şopa çesedan bi gefu zekstane ru bi ru dimine. Didu desalen boride, komara İslami bi milyaran dolar çavkaniyen neteveyi jibo avakirina van navenden nukleeri şerçkiriye. Bi hezaran milyar tümen jiberiken şelke birçi jibo avakirina stargeh, santrifuj u laboratuaren veşarti hatine şerçkirin, u nihatene girek kavil, hweli u şermezariya nav neteveyi maye. Lebele sazia veşaneye irane u makineya propagandaya rejime, di lutkeya beakliya hwe u şermezariya sveya neteveyi de, liser destilatdariye diaksivin. U jibo şelke ku şine digirin pirozbahiyen sekstellidar diksin. Dive ku serdest hatibin hapandin, ve ki din evasta hapandine nesvezaiye.